الحمد لله القائل: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، وتوبوا إليه توبة نصوحا. واعلموا أن التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره. فكل تائب إذا كانت توبته نصوحا فهو مفلح، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. قال الله عز وجل:
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتوبة هي حقيقة دين الإسلام، ولذلك استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniiɗo handuɗo yettede wi'uɗo ka deftere muɗum mo tuubi laɓɓini tuububuye golli ko moƴƴi haray o tuubi ka jaɓowo tuububuye o tuubi e allah subhanahu wa ta'ala ko jaɓowo tuububuye o tuubi e tuubeteɗo kamum on o torike yaafotoɗo on hiɗen seedo wonde o wowluɗo ɗum ɗo o allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni allahu taguɗo on, ko kanko woni hanuɗo rewede on, o ala ɗimmo, o ala tammo, o ala tokkal, o ala nando. Kanko tun hiɗen seedi ɗum, hiɗen gomɗini ɗum, hiɗen hooli, hiɗen torimo yo juulu enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo o nuli e meɗen sabu yurmingol en fi yo hollu en ko honno rewirten Allah, yo yonnano en, yo tindin en, yo ɗow en haa ka aljannaji. hiɗen seedo o yottinno ko o nula kon, o laaɓani mofte ɗen reedu, o ɓangini, o feŋŋini, o laɓɓini, o jeeji, o hulɓini, o rerɗini, o rentini. yo Allah juula e makko, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e hoore kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan. yo Allah jokkin en kan diina, yo Allah tabintin en e hoore makka, yo Allah ƴettu en e nder makka kadi, allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasiyo hoore am, mi wasiyo on yo en hulu allahu towuɗo o, hulen mo ka wirni e ka feeñi ton, hulen mo ka golleji men e ka galleji meɗen, hulen mo e ɗe dewe ɗe wonɗen mo e rewde waɗiren ɗe no o yaminiri en noon, laɓɓinanen mo dewe ɗen kadi, ko ɗum woni malal ngal. yo allahu malnu en. anden Allah no jarribi ɓiɗɗo adama on, o waɗay bakkatuji, o faljay, o bonnayi, o tooñayi hoore makko, sabu si o tooñi o rewaali Allah ko hoore makko o tooñi. so o tooñi o waɗi ko Allah haɗimo kon ko hoore makko o tooñi. so o tooñi ɗimmoɓe makko ɓen ko hoore makko o tooñi. nelaɗo men maki kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. ɓiɓɓe adama ɓen fopp ko faljayɓe, waɗirayɓe bakkatuji faljere, woɓɓe waɗira tembete. ko ɓuri moƴƴude e waɗoɓe bakkatuji ɓen ko anditoɓe ko waɗi ko ko bakkatu koko boni, ɓe tuuba, ɓe rutto, ɓe iwa e muɗum, ɓe bugo ɗum ka jungo haaɗi, ɓe jeeja Allah, ɓe toro Allah yo Allah yawtanɓe, yo Allah yaafuɓe. hande khutban ko ɓe addi ɗo ko fi tuububuye. Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmeteɗo, ko o moƴƴo, himo yiɗi en, himo yiɗani en, mo yiɗi yen male, mo yiɗi yen ɓuttin. ɗi bakkatuji e faljereji ko wonɗen e wadde, himo udditi dambugal fiino o yaafora en ɗi, fiino ɗi montire, fiino o muññora en ɗi. o udditi dambugal tuububuye, himo weltora jiyaɗo makko si bonnimo, yiltitike, jeejimo, yaafolam, muññolam, accanam, ko min wa'ini, ko min woni jaasuɗo, ko faale foolinmi, ko seytane definmi. no wela Allah ha o yaafo, o muññana on tigi few. tabitika sahihain, defte sellurɗen ɗiɗi, hadith abi saidin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy allahi sallallahu alayhi wa sallam qala dhata yawmin innahu qad kana man qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an-nasa an yadulluhu إلى أعلم أهل الأرض
فدلوه إلى راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال الراهب لا، فقتله وكمل به 100. ثم عاد أدراجه، رجع إلى مكانه، لكن نفسه ما تركته تلومه: لماذا فعلت؟ أنت قتلت 100 نفس ظلما وعدوانا، تجلس هكذا، تستمر هكذا حتى يأتيك الموت. ثم قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم فأتاه فقال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اخرج، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، واخرج من أرضك فإن أرضك أرض سوء. فانطلق حتى إذا نسف الطريق أدركه الموت، فقبض روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى فنحن أحق به. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل الخير قط فنحن أحق به. فجاءهم ملك بصورة آدمي فاستحكموه، فقال: قيسوا الأرض التي جاء منها مع الأرض التي يذهب إليها، فإلى أي الأرضين أقرب كان من أهلها. فقاسوا فكان إلى الأرض التي قصدها أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. هذه رواية مسلم. ورواية البخاري جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي. أورو حديث مو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في اللنيء holli wonde neɗɗo ko o waɗi boneji ɗi wo ko waɗi boneji ɗin wota o taƴo yurmede Allah, wota o taƴo jaɓanede tububuye. kono noon si tawi o waɗi boneji jani mawɗi ɗin, haray himo no hulɓinanimo moƴƴi, haray o ɓanni hoore makko e danger. kono wota o taƴo yurmede Allah nde. Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗa taƴotoɗo. oɗo hadith nelaɗo fillani sahaba ɓen, o maaki woodino e attinoɓe on. gorko ko honnon on ɗon wanno, o wari yimɓe 99 e hoore tooña. ɓeeɗo fof o wari, mo jogii doole, imo jogii sabu, imo bewi. o wari 99 neɗɗo e hoore tooña. o jooɗo o miijiti woni si mayde tawde mo e ɗum ɗo hara moƴƴa. o inni yimɓe ɓen: miɗo faala yon tindinan ɓurɗo andude e hoore leydi ndin ɗo mi yaha mi landomo. ɓe tindinimo ka rahibujo, neɗɗo dewo Allah. rahibu ko akkituɗo piiji aduna fof no jokki dewal tu. o ari o tawimo, o inni: ha, min o mo yiyata ɗo mi wari yimɓe 99. ene no waawi ka mi tuuba, Allah jaɓana mi tuubu buye on. o wi: holno? o filliti. o wi: o an o lanni, c'est fini. wonkiji 99 warɗade hoore tooñi, wiyaɗo kadi ko fi tuubu buye, immano lanɗo moodi. o wari on ɗon, o timmini, o itti fuuja on, o timmini 100. o nangi lawol makko. Safak gattal
ko waroto o yahi kono o jooɗi wonki makko ki ŋaccitaali mum a ɓeydi bone on ta jooɗo ɗo haa mayde tawde e ɗum ɗo fayin lando ndaara so heɓata solution ɓoyndi ene on annda goɗɗo go annduɗo faamuɗo fii diina ka woni ɓe tindiri ɓe na karama ko jodey no nokku kaari on ko ganndo yahi landoɗa on noon kadi o hewti o hiwri laawol o inni ha karama ko en ko teddungal mon hara miɗo wari yimɓe 100 e hoore tooñe ene miɗo mari tuububuye anno jaɓa haa jooni o wi hi alaa ko heedete hakkunde ma e tuububuye dambogal tuububuye ngal fermanakima ngal udditani fof kono tawi o anndi ko honto o iwi o wi leydi ka wonɗa ɗon ko leydi bomɓe ko leydi bone iwɗon fes dogu yaha e leydi kaariri ɓen ɗon ko yimɓe rewoɓe Allah yimɓe moƴƴuɓe no ɗon rewda e maɓɓe Allah toon haa ka mayde tawma wonani o wi awa ɗum jarama o fokkitiron kisan o départ o wi wala yiltade hay ka yimɓe makko ɓen to joni o continue ɗon o yahi ha o feccoyi laawol ngol e hakkunde mayde inni ha konto fokkutuɗa mayde ngari nangi mo ɗon wari mo ka hakkunde laawol jeɗu malaikaɓe lette ɓen e malaikaɓe yurmede ɓen adodiri e makko groupaji ɗo wi cidik malaikaɓe yurmede ɓen inni he o ko neɗɗo amen ko mene ɓuri handude o ko waɗi o ari ko tuubuɗo ko o niisuɗo ko o yiltitiɗo ka Allah o mene hande e makko malaikaɓe lettoɓe ɓe inni o ha hande o waɗali ko moƴƴi haynde wotere hiɗon girriti ɗum ka nawa ko menen fodde o neɗɗo mo waɗali ko moƴƴi haynde wotere wi on ko onon yurmeteɓen ko onon hendotoma o ko menen lettoɓen o ko sirete yaata ɓe poɗodiri e on riwaya ɗon malaikajo ardi mbaadi neɗɗo o wi ko honɗum sonkoton ɗo ɓe sifi o inni o ŋacca mi ñaawa hakkunde mum ɓe inni o inni ete hakkunde saare ka o iwi ɗon e saare ka o fokkiti ɗon ɓorde ka o waali ɗo heɓi ka o fokkiti ɗon e ɓorde ka o waali ɗo heɓi ka o iwi ɗon ko honto ɓuri woɗɗude ka o ɓuri ɓattorde wo ɓe haray ko ɗon o jeyra sika kayi saare moƴƴuɓe ɓen ko ɗon o ɓuri ɓattorde haray ko o moƴƴuɗo yo malaikaɓe yurmede ɓen yo ɓe yettumo ɓe naɓa ɓe teddina si tawi ko ka saare bomɓe ɓen ko ɗon o ɓuri ɓattorde ko o bonɗo yo malaikaɓe letto ɓen yo ɓe ƴettumo ɓe régilamo ɓe mesiri ɓe tawi himo ɓuri ɓattorde ka o fokkiti toon beru cuɓal riwayatul Bukhari Allah yaɓiri leydi ndin sengo ka o fokkitirɗon yo ndi ñobbodir seeɗa ka o iwiri ɗon yo ndi pooɗo puisque haari ko ka o iwiri ɗon ko ɗon ɓuri ɓattade ɓa yurmede Allah nden no arde sabuji fii no o malire fof ɗi weeɓitoto Allah waɗiri noon ɓe mesiri ɓe tawi kaka moƴƴuɓe ɓen o ɓuri ɓattorde ɓe o wattida e moƴƴuɓe ɓen ko ɗum woni wondugol e moƴƴuɓe ɓen no moƴƴi ko ɗum waɗi annabaɓe boy ɓe innayi wa alhiqni bisalihina wattidan e moƴƴuɓe ɓen sa wondi e bonɗo kara har ronkata bonirde sa wondi e moƴƴo ñande goo a moƴƴay banu adama ko ñembay ɗum sa watti a yii hunde a yi'itike haray a suusi ɗum no woni koko boni woni koko moƴƴi o tububuye ko hunde hittunde no danda lette no danda battane bonɗe Allah subhanahu wa ta'ala o wi tuube on fof tuube ka Allah no gasa si on tuubi on malete Allah yafoto on bakkatuji mon ɗin ne laarno maaki tuube min ñallal gootal miɗo tuuba laabi 90 nokku o wi laabi 100 atuubu ila llahi wa astagfiruhu 70 marratan aw 100 marratin fil yawm nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo tawata Allah yaafine komo dendanangal ko o wanno ko si imo faljuno kanko o windama ko naato aljanna la mahalata
si hay oɗo no tuubude toro Allah yo Allah yaafo ɗum yo Allah yawtan ɗum faljereji mum ɗin e nder ñallal ngal ko yahata laabi temedere taw enen kanko honɗum hanuɗen wadde no hani enen waɗen laabi million ko fandi o ko fandi ko woni tuububuye ko yiltagol ka Allah artita ka Allah aɗa yahi ha e ɓorti ɓoggol ngol naatoyi katore no ñaama tun no bonna tun andi to a yeƴƴito tun hayno jeyɗo toon nen doga arta ka dingira arta humodira noon e waɗugol ko Allah yiɗi woɗɗito ko Allah añi si on tigi waɗi ɗum hara on tigi malama sabu na ko woni malaɗo ko waɗowo ko Allah yiɗi ko Allah yamiri acca ko Allah haɗi ko Allah añi mo tuubata haray woni tana Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓen ɓe tuubata ko ɓeɗo woni toñoɓe ɓen tuububuye ko ɗum woni tigi tigi l'islam o haqiqa l'islam on ko tuububuye on ko ɗum waɗi mo tuubi haray o handi e giggol Allah ngol Allah yiɗaymo Allah wi himo yiɗi tuuboɓe ɓen himo yiɗi laɓɓinotoɓe ɓen mo tuubi o waɗi ko Allahu yamiri kon o acci ko Allah haɗi kon o jokki ko Allah yiɗi kon o woɗitike ko Allah añi kon haray o tuubi e tuububuye laaɓuɗo on Allah montanemo bakkatuji ɗin o yaafo Allah subahana taala kanko ko yaafotoɗo himo yiɗi yo en moƴƴu yo en male yo en ɓuttin ka aduna ga e ka lahara say o letti goɗɗe men wo andu taw moodi oɗo ko ɗum ɗon o suɓi ko ɗum o yangani ko ɗum o eti ko ɗum o wuuri ko ɗum o woni e muɗum fa tawbatu wajibatun min kulli dhanbin tuububuye no waɗɗi kala bakkatu waɗaɗo woni ko bakkatu jano woni ko bakkatu tosoko hino hani kam tigi tuuba fa in taba min ba'diha sahhat amma taba minhu simo jogi bakkatuji buyi njani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi o tuubani goɗɗi goo o acci goɗɗi so laɓɓini tuububuyen e ɗi o laaɓiɗi o tuubi ɗin Allah yaafotum lutta ɗiɗa hino no lutti ka lutti ɗon bakkatuji tosoki ɗin hay gooto ala hisowo ɗi enen ɓiɓɓe adama ɓen njani ɗin noon ɗum ko ɓe jarriba ɓen tun njani ɗin ɗin no hulɓini ɗin ɗon dewe ɗen tun montataɗi to so koykoy to soki ɗin dewe ɗen no monta nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no makani en ɗi wagutuji joyi ɗi juuleten fana alansara futuro geƴe subaka fana on monta e bakkatu hoy ko on tigi waɗi ɗon e alansara monta hakkude ɗon e futuro monta ko waɗi hakkude ɗon e geeƴe ɗen ko monta koni hakkude ɗon e subaka on monta koni hakkude ɗon e fana ko laawi ɗon montaki kon jumare nden ha jumare montay ko woni hakkude muɗum si luttoyi ɗon suumaye ha suumaye montay ko woni hakkude mum hajju ha e hajju e umra ha umra montay ko woni hakkude mum kono ɗum ɗo ko tosoki ɗin amma jani ɗin ɗon ko be on tigi hertinana ɗi tuububuye feerejo wondude e niise e ande e maapare e hollugol Allah joote e ande e kulol wulla e Allah moƴƴi hiɗi ɗuuɗi noon wonaɗi ardi ka hadis ɗi jeɗɗi ɗin ɗon no tawa e majji laalo makki ala unabbi'ukum bi akbari lkabairi qalu bala ya rasulullah qala al ishraku billahi والسحر وقتل النفس بغير حق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ɗiɗo jeɗɗi kan pelletti koye bakkatu jinjani ɗin jeeya shirkangol Allah waɗugol mbeleyagal imma ko gollugol ma ko gollitirgol ma ko gollanegol e wargol wonki e hoore tooñe waritamo ni tun ɓayno wawamo ɓayno ɓurimo e ñaamugo riba e ñaamugo jawdi alyatima e dogugol tuma julɓe e heferɓe nangodiri piiro tawa ɓe duubla julɓe ɓen e kansugol kansira zina
rewɓe rentiɓe hiwiɓe andiraɓe moko bayagal e renare ma worɓe ɗiɗo no tawa kono ja e bakkatuji jani kala bakkatu kambiranaɗo lette ma huɗaɗo tawa waɗɗo ɗum on Allah huɗimo manelaɗo huɗimo kuddino e muɗum ɗum koye bakkatuji jani ɗi jeeya ɗum ɗo ko ɓe on tigui laɓɓinira ɗum ɗo tubuguye hertiɗo ibadallah inna allaha la yafrahu bittaibi idha taba qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lallahu ashaddu farhan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه البخاري ومسلم. Allah subhanahu wa ta'ala e meɗen nagotum enen sa bonni goɗɗo hande awi accanela hakke jango a bonnimo ayni accanela hakke faɗɗi jango a bonnimo ane woni de kiɗa a feeti ɗum ɗo ko tembete hankina a wanna ɗum ɗo 1958 a wanna ɗum ɗo 2004 a wanna ɗum ɗo 2016 a wanna ɗum ɗo a yejjiti a sikkude min miɗo manditi ɗum min mi yejjitata a yejjitay kam ko moƴƴi kon a yejjitay ko boni ko woni a yejjitata enen ko noon wawɗen fayda illa man rahima rabbuka sinaɓe Allah yurmaɓe Allah noon kanko si o yaafikema ko ɗum ɗon hande kadi fi ɗum ɗon wowlatake fes haray waɗama x ɗum ɗon lanni few o weltoto kadi bonnamo o welto sa tuubi o welto ndaare ɗo oɗo hadis waɗi misal nelaɗo maki Allah no weltora tuububuye goɗɗo e meɗen si bonni Allah tuubi luttike e makko nisiti holnimo ande e mapare himo weltora ɗum moƴƴino no wela mo ko waɗi sa bonni Allah a yiltike ni Allah yaafola Allah muññanola a qirritike wonde Allah ko yaafotoɗo ko moƴƴo a qirritike Allah no wawe sabu tuma goɗɗo wi pardon o andu mo andi o mo wi pardon wawi mo régilde koy a qirritike wonde ko ko waɗɗa koko boni ko weli yaafade ko qirritiɗo bonni a qirritike a bonni a qirritanike Allah ko moƴƴo ko yaafotoɗo a qirritike ko jondole kadi mo wawi yottade ɓay sa bonni goɗɗo yandi a ɓuri mo wuri haccitande ma ala ko ɗum waɗi no wela Allah ko dewal waɗɗa o wi Allah no weltora ɗum si goɗɗo e men bonnimo tuubi no wayi wasi goɗɗo e meɗen joni ƴetti mbaɗɗateri muɗum o ƴawi e hore ngeloba o waɗi ɗon ko o ñamata kon ko yarata kon fopp ɗon o aggi ka hore ngeloba o haɓɓi ha moƴƴi o ƴawi e ngeloba ban o yaha ha e tumbere burure ka désert ka woɗɗi hoɗo ala takko ɗon ko ñamete ko yarete ala oyne yo cippo foto seeɗa ele leggal o cippo foto ay seteyagal ngal tampinimo o waɗo tun o nikino ko hun ƴettamo o ɗano ɗon tun bana ngalal ma baya ya few o hawtoyo konto ngeloba woni ngeloba yahi ko waɗɗete ko yahi ko ñamete ko yarete ko yadama e mum o jinda o yurno o ƴawoya e ore pelle o hayno o ndaara o ala ɗo few oy nagasiɗo joni ko mayde nde joni yo yilto ka wonnoɗo mayde nden tawama ɗon o waalo ɗon o ara o waalo ɗon o habbo mayde wona seeɗa toon ɗoygol no jogii doole ɓeni ko jayshun la yuhlab ɗoygol ko arme ɗe foolatake ɗoygol ƴettamo o ɗano ha mbaara ha takko makko badaroma fanka buɗe o maƴƴo o ɓantotota hino ba o hawtota hino ko ñamete ko hino ko yarete ko hino ko waɗete ko o nanga
ko mbaɗo wirte kon o jogo ha o gayna hakken ko welti o inna Allah ko a maccoɗo an komin jeyma andi mo weltiki ha wona yo ɗuɗɗin haala sina ɗum o wowlay ko fanketeno hakken ko welti kon si neɗɗo yehi ha tawi hino ko mayde nenni kanko e mayde fayda ɓe fondi lutti gokkutuɗi ɗo e hewto e lahara o yilto ɗon fewndo ɗon pelle to weltoto wallahi neɗɗo no yiɗi gurdam neɗɗo no yiɗi gurdam fes o wi Allah no weltora tuububuye goɗɗo e meɗen si o bonni o tuubi ɓuri ko oɗo weltori ñamete mum e jaram mum e mbaɗɗateri muɗum ɓaawo o taƴagol ndo holli wonde Allah ko moƴƴo ɗum ɗo ko teddungal wonande kala wonɗo e bonnude wota o taƴo yo yilto noon heña ɓay o annda ko honde mayde nden koɗotomo o tuuba o yiltito ka Allah e bonnereji konti woni bonnude kon fuu ko yimɓe ɓen wonɗa e bonnude ko Allah wonɗa e bonnude ko farillaji woni a waɗali koko haɗa wonɗa e jarbude ko responsabilité ko hanuɗa wadde ko ɗum woni a waɗali tuubu yiltito kisan hande laawoto fannin on tigi o mayali ɗeɗɗere mayde arali ngirbu nangalimo nangue fuɗirali hirnangue hara e dambugal tuubu e ngal sokaka hingal udditi en torki Allah yo Allah arsuken tuubu wiye moƴƴo aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله المنعم علينا بهدي الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عباد الله يا من عودت لسانك على الغيبة والنميمة وقول الزور تب إلى الله قبل أن تقول يا ليتني كنت ترابا يا من أهملت أولادك وتركتهم لقرناء السوء تب إلى الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويا تارك الصلاة تب إلى الله قبل أن تسأل ما سلككم في سقر فتقول لم أكن من المصلين ويا آكل الحرام ويا من يؤخر التوبة ويا أيها المجرم ويا من هو متلبس بخطيئة توبوا جميعا إلى الله قبل أن يهجم عليكم ملك الموت فجأة لأنكم ترجعون إلى ربكم في يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أيتي الله سبحانه وتعالى نمنير دوئن بيوال دين الإسلام yo Allah tabintingen e hoore l'islam on hiɗen seedo ko kanko tun woni reweteɗo hiɗen seedano nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allahu nulimo hiɗen seedo o yettinno yo Allah juula e makko juula e sahaba ɓen wattidaen e maɓɓe hisinan kisi e duumiɗo amin musidɓe julɓe tedduɓe jiyaɓe Allah moƴƴuɓe tuuɓen ruttoɗen ka Allah on wowtinɗo ɗengal muɗum ño'ugol yimɓe ɓen e waddidirgol ɓe e fenugol fewna e kansugol yimɓe ɓen lorrirɗo yimɓe muɗum ɗengal muɗum kori tuubu ekkitoɗa fankugol har a wowlta sina ko tawata a heɓa e nafoore muɗum sabuna si on tigi o jokki ɗum ño'ugol yimɓe waddindira ɓe ɓila ɓe fena aybina ɓe haɓɓito wirtay ɓe tukkira ɓe piiji kanuɗi ñidduɗi ñande o daro e yeeso Allah hasiboore nden fuɗɗa o innayno fotuno hara mi wonayno hara ko mbukuleydi mi wonno hara nami neɗɗo landiteteɗo an wedditiɗo e ɓiɓɓe muɗum tertirɗi ɓiɓɓe mum ni yoɓe geru ko ɓe faala yoɓe ndaaru ko ɓe faala yoɓe yahu ka ɓe faala yoɓe wondu e mo ɓe faala yoɓe yar ko ɓe faala yoɓe ƴakku ko ɓe faala
hakkitande ma ala ɗa doga to ya guru guru no fi haajuji maɗa awa andu a yeebi ko Allah halfimma a bonni kalifu tuubu yiltitoɗa kisan ndara fayɓe ma ɓen ko honɗum ɓe jokki etoɗa no ɓe feewira ɓe wonda yimɓe fewɓe ɓen haande laawoto ñande aroyta ñallal ngal tawata nden ñande ko nafata neɗɗo wo ko diina selluka kan jogagol jawdi ma ɓiɓɓe ma laamu ma teddungal nafata o wonɗo e accude hara juulali noddine hayya ala sala hayya ala falah are ka malal are ka daɗal are juulon are male ɗon o modina noppi makko o jokka haaju makko emba akkatama emba sinda si a taganoka neɗɗo nana noddinago no noddine himo selli o feeta o nangaka o jogaka o jokka haaju goɗɗo go holli on ɗon no hittimo ɓuri argol no to Allah ka Allah noddi ɗon juula he tuubu nani tuubu yiltoɗa si noddinama yaha juula sabu yimɓe yiite ɓen allantoɓe ma saraka kum fi sagar ko on ɗon naadi on ka yiite ga onon kadi ko honnon addi on ga modi kaari ko honnon adduma ga ɓeno lam naku min almusallina wa lam naku nutimu lmiskin wa kunna nahudu ma alkhadi minen hari min juulata no meɗen waɗi ɗum ko awamu ko sama kala min ñamminta miskinɓe minen ko haalawi tun kala ka wowlete grand place ji ko ɗum wonno haaju amen kala jokkuɗo piiji bonɗi ñaamowo ko harmi ndaara ko harmi nenna saatina tuubu buye min komi pay kun taho ɗum fewnana kilan ƴiƴan keccan fijay be mi waɗa taw wi an on he kori accu sa yay ka berɗa taway ɗaɓuru hoy tosokoyno ton a taway janino ton juutuɗino ton raɓɓuɗurino ton ko landugol balɗe ɗen woni mayde nden wona towugol duuɓi ɗin kala jokkuɗo faljereji boneji tooñeji bakkatuji yo yaccin tuubu buye on kisan wota o saati ɗum hande kadi sabu na mayde wonde aray harano juhi no heewi ka wiyeɗo e kaari maayi honɗum hakki ko menen ñalliti wona e fillagol ko kanko julni men ɗo ko kanko wanno ɗum ko kanko wattirni hey ko ɗa men wayrindiri kaari o wi'ali min hay fuu no muusa mo handene no heewi ko tindinta wonde nelaɗo sallah sallam ko makono kon ko gonga si dargal ngal ɓattike taƴa maaya on tum mayde juhunde ɗum heeway ibadallah yo neɗɗo on yo tuubu heña sabuna so o tuubali o mayde ɗi bakkatuji o ŋatoya e jungo Allah wi yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ñande toñowo on ŋati juuɗe mon ɗin ɗiɗino juuɗe mum ɗe ndino ŋata ɗe ƴakka ɗe ɗe ŋandi ɗum ko mande niise si neɗɗo niise a ŋata e honndu ɗum honno o wiyata o ŋatta honndu o niisa ɗon enna ko hayno ɓe jaka mi darnayno étage ɓe jaka mi soodayno otowal ɓe jaka mi ƴettayno rewɓe nayo ɓe jaka mi waɗayno ɗum ɗo oyi ya laytani ittakhadtu ma arrasuli sabila jaka mi jokkayno nelaɗo jaka ko laawol ngol nelaɗo wonno ngol mi jokkayno ko ɗum ɗon ngo nisata ibadallah li tawbati shurutun la budda minha wa hiya al-iqla'u an al-ma'siyati wan nadamu ala ma salaf wal azmu ala adami al-awdati ila dhanbin abada wa raddu al-madhalim qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyu'addiha ilayhi qabla an ya'tiya ilayhi yawm al-qiyamah la yuqbalu fihi dinarun wala dirham in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu wa u'tiya sahibahu وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه رواه البخاري musidɓe julɓe tedduɓe tuubu ɓuye mo wonnan yewde ɗo on yamodirɗen yen yaccin ɗum yen waɗu ɗum no mari chartiji wona be on tigi haɓɓa haɓɓere goro adda ka juulirde dey hino chartiji tuubu ɓuye on al igla'u anil ma'siyati ko ɓooragol ɗoofagol sortagol e on bakkatu mo on tigi woni e tuubude mum wona e on tigi nanngu ngiɗon o loota ngiɗon
so on tigi tuuba o sorta ɗum ɗon o accita potto fes o hayka ɗum ɗon ton o wiya Allah yaafulan kono Allah yaafulan himo nder ton himo wadde himo jogii biniri ɓeere nayimo yarde Allah yaafulan yargol ɓeere himo tuɓɓo kadi Allah yaafulan yargol ɓeere himo jokki zina mon mo wadde ɗon e ɗon imo yi kadi Allah yaafulan himo ɗon o sortake mo o niisa o potto taw ino komi waɗi ɗo ko jaka ɗum ɗo moƴƴa Allah yaafulan ɗon ɗon ko chartigoo aligla pottagol ko ɗum waɗi oɗa warnoɗo yimɓe temedere o yawinomo yo iwka yimɓe bomɓe ɓen woni ɗon fiwta o fillito ko heedi ɗon annadamu ala ma salaf ko niisugol ko feƴƴirimo kon ko o wanno ko o niisa mo niisi ko waɗi no tanƴina o wattata wal asmu ala adami l awdati e fellutugol wonde o yiltatako e bakkatu on few ɗum ɗo o wiya o donkini hoore makko ɗum ɗo Allah dandan mi watta ɗum ɗo kaddi gurdam si tawi ko hakkunde makko e Allah tun hara lanni o sortike e muɗum o niisi ko wanno kon o felliti o wattata siko ko Allah kon lanni si tawino ko haqqe yimɓe ɓe o natta haqqe on ma o toro jon haqqe on yo yaafomo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o makani en ñande goo o maaki man kanata indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw mali falyuaddiha ilayhi o wi hey ko ono kala mo tawata no jogani goɗɗo siɗɗo muɗum tooñe hum no tooñimo imma ka jawdi makko no ƴetti jawdi makko e hoore ɓe faamodira ma ka teddungal makko hino yennimo ma no ño'imo ma no waddodirimo e laamu ma no waɗimo dow boneeji no bonni inde makko he yo yahu o regila ɗum o tottamo ɗum ɗon kisan sabu aɗo hewtude ñande dargal si woni ñande dargal nden ñande mbuuɗu jaɓatake nden ñande ala ka ittago e mbuuɗi sa itti kadi mbuuɗi a jonni goɗɗo jaɓata honɗumi jogii haaju e ɗum hannde honɗumi jogii haaju e ɗum nden ñande ko si tawi on tigi no marno golle moƴƴe itte eɗen golle makko moƴƴe ɗen embere ko tooñi yimɓe ɓen kon ɓe jonne si o mara golle moƴƴe itte e bonɗi ɓe o tooñi ɓen bonɗi maɓɓe ɗin watte e hoore makko o guuse o buge ka nder yiite ɗum ɗon holli wonde neɗɗo on yo wattan yila moƴƴi sina ɗum ko yimɓe woni yanganade o tuubu wiye ɗo yaccinen mo sabu kala ka yiɗen yimɓe heɓi lette tana jarrabuyeji albalauji ko ɓuri heewde kon ko bakkati woni sabu muɗum wi ma nazalat uqubatun illa bi dambin wa ma rufi'at illa bi tawba lette cippata ko si wona hara ko bakkati woni sabu majje si bomɓe ɓen noon ɗuuɗi fi moƴƴuɓe no hakkunde ton hatta lette cippogoy si lette cippike ɗe townitetake ɗe iwata si wona tuububuye tuuɓe ruttoɗen e Allah sabu jarrabeji ɗin no ɗuuɗi en fof toroɗen Allah subhanahu wa taala yo Allah yaafo en bakkatuji ko wonɗen e wadde hakkunde men e makko e ko wonɗen e waɗidirde hakkunde meɗen yo Allah okkoro en ɓuttu e teddungal e leydi men ndin yo Allah tabintingen e hoore ko yiɗi o yarli yo Allah o fewnan en zurriyaji men ɗin waɗa barke e maɓɓe waɗa ɓe lontoɓe muɓɓe moƴƴude bomɓe e maɓɓe ɓe en torki Allah yo Allah moƴƴinɓe ko yalti ko bonnata haqqille bonna cellal bonna jawle dorogo e kuuci e ko waytawa mum yo allahu laɓɓin ɗum ka leydi men yo Allah ittu ɗum fes ka leydi meɗen torki Allah waɗu hara ko yimɓe moƴƴuɓen jogii konnguɗi ɗin hara ko ɓen jogii teddugal ngal hara ko ɓen jogii fewjoore nden torki Allah subahana taala bomɓe ɓen yo Allah moƴƴinɓe sina ɗum yo Allah heedu hakkude maɓɓe e moƴƴuɓe ɓen en torki Allah subahana taala yo Allah tabitin e hoore ko yiɗi o yarli nawnuɓe julɓe ɓen yo allahu ndikkinɓe ɓe maraɓe yo allahu okkorɓe en torki Allah subahana taala nangaɓe ɓen e hoore tooñe ɓen yo allahu sortuɓe ka ɓe nanga ɗon yo Allah ɓuttin gereji ɗin e leyɗe ɗen kala ka neɗɗo tooña yo Allah ittanmo tooñe ɗen en torki Allah subahana taala yo Allah koren ɓuttu e teddungal yo Allah fewnan en lamɓe ɓe waɗa ɓe yurmeteɓe torki Allah subahana taala yo Allah dandu en gere ka leydi meɗen allahuma anta allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin اللهم انت القوي ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله قائدا لنا وسائقا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبلندي دو ender yewtere pularji goo ɓennay ko masibo Allah e ɗum ɗo mana ko koddori Allah e ɗum ɗo ɗum woni maana o ko sabu koddori Allah ɗum ɗo waɗi men masibo Allah e ɗum ɗo wono goɗɗo inni ɗo wolotake noon en Allah o mara masibo ma ɗum masibo askintinnatake Allah woɓɓe inni o Allah no mari masibo ɓay mo mari yiite jahannama o mari sagar mo mari sa'ir mo mari hotama mo mari lada mo mari lette imo letta o halki woɓɓe mo mari masibo yalli haray ngol konngol ɗo wownirgol noon no feewi ka haqqilla an konngol ngol ngol feewa masibo Allah e hunde kaari ko waɗi ko gonga Allah no mari masibo kono yalli konko waɗi ɗon ko masibo Allah waɗi ɗum ɓay joni ko sabu ko yani ko wownirte ɗum ko goɗɗo joni si goɗɗo waɗi joni waɗi ko goɗɗum tawa kono masalan ko kan no woni sabu on sabu ɗon waɗɗo ha o waɗi ɗon soit ko boni o waɗi ma goɗɗum ngo na masibo Allah ko gonga neɗɗo ko watta ko wat fuu koye koddori Allah neɗɗo hayso waɗay ko boni Allah hoddirino jagir dammugal koddori e gadawal gadal dammugal ɓowrugal mettugal faamude moƴƴi noon
honno Allah hoddirirta goɗɗo yo waɗu hunde o waɗande noon Allah nangitiram nangal dambugal ɗon wonde kono sen daari sabu ko watta ko hangol konngol wowle tawa wona masibo Allah few ɗon wona masibo Allah ko imma ɓe mara joni ko si goɗɗo waɗi bewre tun joni o waɗi goɗɗum wona o heɓi noon tana e mum ɓenne ko masibo Allah e bewre makko yalli noon haray ko masibo Allah waɗi ha o bewi ɗon na masibo Allah ko yani konnguli ɗin ko taban ko makasidu ko fandareji ɗin on tigi ara e mara bakkatu ɓay o fandaki ɗon yuwugol Allah ka koddori e makko kono konngol ɓurgol fewude ngol wigol ko koddori e Allah ngol ɗon konngol ɓuri fewude ma ɗum ɗo ko sabu ko Allah waɗi ɗum ɗo ko Allah muuyi ɗum ɗo ko Allah hoddiri ɗum ɗo ma ko sabu bewre makko ko sabu bonki makko waɗi ɗum ko sabu duguloyagal makko ko ɗon ɓuri fewude kono noon mi naali no harmi de wa billahi tawfiq no alaykum salam ɓeeɗo ko landi goɗɗo almo yimɓe o julna ɓe haa ka darde tataɓere lutta darde wootere manama ko julde juuletene darɗe nayi imma fana ma alansara ma geeli o andu ka darde tammere jaka o salliganoki kono o kontina ɗon tun o hersa ɓannugol goɗɗo pooɗugol goɗɗo yalta taɓe ne andi almami on jaka ɓe ittuno henndu o hersa ɗon o kontina o julna ɓe haa julde nde gasa o hersa kadi wolande ɓe inna ndaara mi julni on ɗo kono mi alda e salligi haray ko wonwoni ñaawore oɗo waɗi ko boni o waɗi ko harmi ko Allah e nelaaɗo on ɓuri hanude hersude eɗi hersugo yimɓe ɓe ka o anditi ɗon ko hanno ko yo pooɗu goɗɗo o addal ka place ka woni ɗon kanko o yalta o yaha o salligoyo ko ɗum wonno ko haani kon kono joni kamɓe ɗon ɓay ɓe anda julde maɓɓe nde no selli no jeeya e nokkuli ka julde almami bonata hara julde ɓawo ɓe bonali sifawana ɗum ɗo si tawi almami on salligi mum boni o julni yimɓe ɓen himo andi salligi makko on ko bonɗo aray julde maɓɓe no selli kono noon mo jogii bakka ɗum kontingol juulugol tawa no andi salligaki hay sina almiɗo si on tigi salligaki ko yo taƴi julde nden kisan o yaha o salligoyo ko ɗum wonno ko haani kon wa billahi tawfiq ɓeɗo landi o janngo suratul kahfi nelda baraji ɗin mawɓe muɗum haray ɓe wuuri woni suratul kahfi woni suratul fatiha woni suratul bagara fof ko gootum ala ko sendi suratul kahfi ala ɗon masiya ɓural ko tawata hertinte yaani no sella ka goɗɗo o jannga alqur'ana ma waɗa dewal o anni yo baraji ɗin ko mawɓe makko hara hiɓe wuuri ko kamɓe jeeyi mi yaali ka windi on tigi hani ko du'anagol ɓe si ɓe fatike noon ɓay hannde kadi ɓe wata waɗande hoore maɓɓe on tigi no wawi waɗande ɓe sadaka no wawi janngude qur'ana anni yo baraji ɗi nelda ɓe no wawi waɗande ɓe waqf ɗum no fof hara en dagi kono ko dewe ɗen ko tawqi fiya dewe ɗen ko no wawi wa pdf kono tawruɗa noon ko ya feƴƴinir noon modification wo ala e muɗum ko yon tigi rew no nelaɗo sallallah sallam waɗirno noon ɗum ɗon woni ko hani ko ɓay no woodi kon tigi waɗana ɓe kaɓe wuuri ɗon himo wuuri no waɗi piiji boy ko waɗana ɓe siko du'a maɓɓe o faala so waɗaniɓe moƴƴereji ɗin ɓe du'oto siko ɗum o faala e juuɗe maɓɓe Allah kadi weltantomo Allah waɗnamo kadi baraji so yahi o yanganiki ɓe so wuppanɓe so defanɓe so nelduɓe kala wo ko waɗani ɓe o heɓa e baraji
ka Allah o heɓa e du'a e juuɗe maɓɓe ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e waɗugol piiji ɗi tawata ko gasa bindi sella e muɗum o billahi tawfiq oɓɓe landi won ka l'école ji ɓe nokkeli goo ɓe accitata sukaɓe ɓen ñande juma ɓe yaha ɓe juuloya juma ɓay ɓe waɗa cours ji ɗin jokket ɗon ha 14 heures woɓɓe sukaɓe gono ko helndi faaɓe joni haɗa bakatu on ko hombo fawi ko jannginoɓe ka ko jol l'école on ka ko sukaɓe ay jannginoɓe goo iɓe jonna programme fondateur jon jol l'école on ko kañum wallini an a ƴettay cours tel leere tel ha leere tel ɗo ɓe fof hiɓe kafi bakka toon ko foti ka systéme laamiɓe ɓen fof ɓay leydi men ndin ɗo 90 e jowo fof e nder temedere nden ko julɓe ɓe waɗa telle sorte laawol ko tawata sukaaɓe helndi faaɓe ɓen ñannde juma ɓe waawa yahude ɓe juuloya juma cours ji ɗi no waawi yahde haa e 13 heures si haa e 13 heures ɓey mo ɗon direct juulde ɓurde ɓattaade o ɓeya naawi ko jooni ko darne e 12 heures ma yo darne e 11 heures waawi yahde haa e 13 heures ɓay e si on tigi tawaama hay so tawi hutba gasi few tawi no darnede hay so ko darde sakkitin nden o tawa ka juma hara o heɓi juma o donc kono si yahama e 13 heures 13h10 ɓe darna ɗon cours ji ɗin sukaɓe ɓen ɓe waktu ɓe yaha ɓe janngoya ko ɗum woni ko haani ko torki Allah yo Allah o newnan en ɗum billahi tawfiq an ɗo woɓɓe landi wo si goɗɗo no waawi tuubande goɗɗo hara on maayino ɗum gasata yani tuubu wiye ko neɗɗo waɗanta ɗum hoore mum si on tigi tuubaali haa o maayi goɗɗo go wawata mo tuubande ɓaawo ga ko waawi noon toranade mo Allah Allah yaafo kaarijo no wanno hunde kaari boneeji mi annda o tuubuno ma o tuubaano e ma kono Allah yaafo mo Allah muññano mo ɗum ɗon mo waawi mo du'anaade toranomo Allah kono tuubu en ko on tigi watta pice niise de a waatamo niisande a watamo nisande a watamo ƴettande pelletti kadi mi wattata ko ɗum waɗi tuubu wiya on si on tigi maayi yare lanni kanko on wawata tuubude goɗɗo ko watamo tuubande hannde kadi ko torono e Allah wa billahi tawfiq e ɓeeɗo ko landi o ko goɗɗo hawri e goɗɗo tawi mo wadde marché arriére o yano ɓaawo o anndaani o tappimo ɗon on ɗon maayi siɓɓe wara ɗon no siɓɓe maayi ɗo ɓen ɗon ɓe yaafike ko yowondiri e diya kon ko yowondiri e haqqeji maɓɓe ɗin ɓe muññike jonno wo ko honno lutti hakkude makko e Allah ko lutti hakkude makko e Allah ko kaffara on si mo mari rinɗinteɗo jiyaɗo rinɗinteɗo o rinɗina so mara jiyaɗo rinɗinteɗo ko yo hooru lebbiri ɗo jokkiriɗan ko ɗin ɗon ɗiɗi tun ari ɗon ko yowdiri ɗum ɗon ko ɗin ɗon ɗiɗi tun ko ɗum ɗon o haani wadde hakkude makko e Allah subhanahu wa taala landa sakkitingal ngal alaji sali nam alayhisalam wallanda ɗum so tawi woni goɗɗo nawni ha tawi woni o hattike haqqille makko ɗo nen kalɗo Allah dikkini honno jeeta tafi goɗɗo ɓeɗo ko landi si goɗɗo nawni nawnade nden satta ha haqqille sotta nawnare satta ha haqqille sotta o nikkoya noon kono e nder ko haqqille makko ɗen sotti kon wagutuji ko feƴƴi kon tawi on tomati o anda e hunde ɗin wagutuji ɗon ko honɗum fawimo e ɗin ɗon hay hunde fawakimo si neɗɗo haqqille ɗen boni haray taklifu ala haray o fawaka e hunde wagutuji noon ɗi o hetto e haqqille mum ɗi wiyen joni o hetto e haqqille e 18 heures ɗon o andi ka woni o andi ko wona
fana e alansara no waɗɗimo juulugol ko noon si tawi o hetto haqqille masalan wa e 5 heures du matin futoro e geeƴe no waɗɗimo juulugol ɗi kanji ɗi ɓayi ɗi kafi waktu loro kono waktuji feƴƴinoɗi ɗin few tawi on tumati o annda e hunde ɗin ɗo gara e waɗɗaki mo yoɓugol ɗi وبالله التوفيق اترك الله هوري ثواب جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته